laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. الله الذي جعل بيته الحرام للناس أمنا ومثابة أحمده وتعالى وأشكره وأسأله التوفيق والتوبة والإنابة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. فيا أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى فمن اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه. عباد الله، في مثل هذه الأيام من كل عام تستقبل أمة الإسلام مناسبة عظيمة، تلكم يا عباد الله هي فريضة الحج إلى بيت الله الحرام في محبة الوحي ومنبع الرسالة ومصدر إسعاء نور الإيمان للبشرية جميعا. من هنا حيث تسكب الأبرات وتنزل الرحمات وترفع الدرجات وتكفر السيئات. يتي الله سبحانه وتعالى قال علم تبي كو حندو يتede de yettama kanko Allah subhanahu wa ta'ala waddo ko yettire den jarno kanko subhanahu wa ta'ala e nemaji makko din feeñuɗi e suuɗiɗi. en toromo kanko subhanahu wa ta'ala ko kanko woni hawrindinowo jiyaɗo makko on yo hawrindin en e sawabu, yo arsiko en tuubagol rutto faade makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala adi lawade. seedo ala reweteɗo e goonga si wona kanko subhanahu wa ta'ala ko o gooto o alamo o kafi. yo seedo oɗo annabajo meɗen muhammadun sallallahu alayhi wa sallam oɗo ko jiyaɗo Allah, ko nulaɗo Allah, ko suɓaɗo makko kadi ko weldiɗo makko. toro Allah e juule nelaɗo e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jaɓɓuɗo jokki peewal maɓɓe ngal hañande dangal ngal dari. jiyaɓe Allah huli Allah subhanahu wa ta'ala, mo huli Allah subhanahu wa ta'ala Allah dandaymo, mo holori subhanahu wa ta'ala o yonaymo. jiyaɓe Allah haray e yurmede Allah subhanahu wa ta'ala yiɗugol makko moƴƴagol e men enen ɓeɗo ɓiɓɓe adama, yiɗugol mo mallugol en ka aduna meɗen en ka lakara meɗen, ko ɗum waɗi himo jokkidira e dow meɗen ɗiɗo sa'iji mawɗi, sa'iji tedduɗi, sa'iji ɗi tawata neɗɗo no soñirane e muɗum baraji. ɓaawo nde yaltuɗen e nder nduɗo lewru suumaye en hebbini wakkilare majji yo Allah jaɓan en. han joni kadi kanko subhanahu wa ta'ala ɓay himo yiɗi ye en laaɓu, himo yiɗi ye en malu, himo addande en kadi sa'i goɗɗo goo ka moƴƴere heɓoto. e ɗi ñalɗi ɗi wonɗen ɗo e ɗiɗo lebbi ɗi wonɗen, nduɗo lewru e aray ndu ɓaawo ɗo ndun e ertoya ndu ɓaawo muɗum, ko o sa'i ɗo kadi mofte islamu ɗe woni e sabbitade tereti goɗɗo goo kadi mawɗo e wiyata himo ɓuri feƴƴude on, kono himo yorodira e makko. ɗulle ko oɗo farilla hajju ngal ɗo tugalal jooɗal e tugal islamu ɗen joyi. Allah subhanahu wa ta'ala o waɗi ɗum ɗo fuu wona fi tampingol en tun,
wona fi yebugol wonkiji meɗen e jawle tun wona fi lettugol en ko fiye en malu ko fiye en laaɓu fiye iwka hoore leydi ɗo hara tampere lannani e yo Allah waɗan en ɗum haray oɗo farilla hajju yahugol ka suudu Allah subhanahu wa ta'ala suudu ndu o suɓi o waɗi ka o rewe kanko subhanahu wa ta'ala o mawnini ndu ɓuri cuuɗi ɗin fof ka hoore leydi nde ɗo nokkure nde tawata ko ɗo wahayu on ko ɗo konngodi subhanahu wa ta'ala ɗin tippi e hoore nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde ɗo nokkure nde tawata ko ɗo woni ɓunndu neleede nelaaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam kala ko heɓuɗa e moƴƴere ka adna ɗo e ko heɓoɗa e moƴƴere ka laakara kala teddungal ngal julɗo heɓi kala ko neɗɗo julɗo on hitti ka adna ɗo o teddi fuɗɗode mum nden ko ɗo ka neleede muhammadin sallllahu alayhi wa sallam si ɗum wonano harayno julɗo wonta julɗo si ɗum wonano goto heɓatano teddungal si ɗum wonano harayno hande ko ñamidirgol jokkuɗen harayno goto e meɗen marana goɗɗo teddungal marana goɗɗo yurmede marana goɗɗo ande idan nde ɗo nokkure nde tawata ko kayre woni fuɗɗode ko ɗo imanu on huɓɓina sakiti nokkili ɗin fof wonande yimɓe ɓen nokku ko tawata jiyaɓe Allah ɓen no doga yaha hibba gonɗi Allah subhanahu wa ta'ala hebbina tippingol yurmede makko nden e dow maɓɓe o ɓantana ɓe darjaji o yafanoɓe bakkatu idan haray oɗo tereti koko tawata an julɗo on si tawi fewdanike ma ida hani wakkilade no jeeya e fayere a ƴettude feere maɗa nden e wakkilare maɗa ndin fuu tawa kala ka fokkita no hoyanma yaagol si wona ka suudu Allah si tawi ɗum ɗo woniri ni haray hulan hoore maɗa si tawi aduna on kala ka fokkitaɗa mari paasi muɗum kala ka falaɗa yaade ko biye yeeya oɗa wakkili soodugol sattanama kono yahugol ka suudu Allah ɗum ɗon heɓanta ɗum feere ko watte laawol gotol pette e gurdal haray watta wila e haqqille maɗa ɗen e imanu ma o moƴƴa ibadallah fa fi sahihayn min hadis abi hurairata radiyallahu anhu marfu'an wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al janna wa fima anhu radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yawmi waladatuhu ummuh jiyaɓe Allah haray ari e ɗeɗo defte ɗi selluɗe Bukhari e Muslim e hadis oɗo sahabajo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tedduɗo mo torotoɗen bimbi e kikiɗe jamma e ñalorma yo Allah yurme mo tabintina mo naadama yurmede Allah nden oɗo itte nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo maaki wondema hajju mo neɗɗo on ƴetti jawdi dagindi yahi golliri golle mum ɗen no haniri noon tawa anniye makko ɗen ko fiyo Allah welto o hajjuɗo o yoɓirtake hay fussi wona aljanna ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e hadis goɗɗo goo ɗimmo o ɗo wondema mo hajjoyi ka suudu Allah o rendali o waɗali toon faasiɗa ko hay fus o arta ñande nde himo arta hara himo laaɓi bakkatu wano o laaɓirno e bakkatu ñande nene makko jibinimo ayuha alhujjaj ولكي يستفيد الحاج من منافع الحج وآثاره ولينال ما كتب للحجاج من فضل الله وثوابه فإنه يجب على كل من أمه هذا البيت العتيق أن يلتزم المنهج الشرعي والهدي النبوي في أداء هذه الفريضة العظيمة فللحج شروط وأركان وواجبات ومستحبات وآداب لا بد من مراعاتها أن أودو سيطو أني يدو وكلي فالا يادي ندودو سود الله سبحانه وتعالى إذن ترو الله كلا مرضو ديدو أني ƴettuɗo jawdi mum ndin fokkintini yahugol e nduɗo suudu Allah yo Allah newnamo okkamo cellal e mbawdi e ko wawata yettunude ngal ɗo dewal haray an oɗo neɗɗo yahowo hajjugol e nduɗo suudu Allah fiya a heɓu nafoore ko woni kon e oɗo hajju heɓa batteji ko woni muɗum kon heɓa baraji ko windana hajjuɗo kon heɓa moƴƴere ko woni e mum kon ko ma haray etoɗa wakkiloɗa ñiiɓa e sariya on ñiiɓa e laawol nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam e tottugol oɗo farilla yonata yo wontun a yehi makka ko la budda tawa ko yaaɗa kon fokkitugol maɗa ngol e yaadu maɗa ndun e golle maɗa ɗen ton fof ko e laawol nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam
fo tawa kono sari islam o wiide noon wona e faale maɗa ɗen wona e tawi tawiji maɗa ɗin wona e beleɗe wonkimaki oɗo hajju nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓanginani en wondema hajju on no mari sartiji himo mari tugale himo mari waɗɗiɗi himo mari yiɗaɗi himo mari neediji ma an neɗɗo yahowo hajju on etoɗa ha anda ɗiɗo ko honɗi woni sartiji waɗɗinayɗi hajju ɗin taw si hara hajju o waɗɗike lan taw ko waɗi haray ko ma tawa ko jogiɗa kon taw ko ɗaɓɓuɗa kon ko hunde laaɓude si tawi a jattoyi goɗɗo ma a jamfika goɗɗo ma a wujji goɗɗo ma a détourni goɗɗo a moɓidiri ɗon a enniɗa faala hajjoyde hajju ma on ko jonnitugol yimɓe ɓen haqqeji maɓɓe ɗin wona yagol hajjo ka suudu Allah ko waɗi sa ƴetti konko harmi ɗon a yahi nafatama hay fus ko haɓugol e Allah wonɗa e yaade idan fiita ɗum no wonu hare konko wujjuɗa konko jamfiɗa konko jattuɗa konko hiiluɗa yimɓe e hoore muɗum a yiltitade jonnitaɓe ɗum wona ɗo a yahaali ɓurma moƴƴande ƴettugol ɗum yaha yeeso Allah subahanahu wa taala ina Allah yafoma Allah yafata ko ma hoore ɗum ɗo idan ko la budda anda taw sartiji ɗin ñamale maɗe jogiɗa ɗen ñamale ñamaɗe ɗen ñamande ñamande e ñamande wonande e gollirede no serti ko ñawliɗa ñamuɗa ƴettuɗa sako e goɗɗo fari ma ƴettoɗaɗa sako e goɗɗo simon ma yaɗa ƴettaɗa bafal goɗɗo e yahuɗa wattaɗa suudu maɗa ñamalo siga koye ma ƴettuɗa sako maaro koye ɗo wakkilo yoɓa koye taw ha koye lanna si heddi ko yarata yimmoɗa yaha amma so tawi ko ñamale ɗeya a yahi a yoɓoye conteneur feccere no heddi feccere a ari ko so a yeeyi natta siga ɗen hattama yaade hajju ko noon ndenna ñamade ñamade noon ko hunde wodade idan haɗay koye ñamalo ma ñama koye ɗon eto yoɓa koye si fokkita hajju ko wona noon kadi anda sartiji waɗɗagol ngol anda tugale hajju ɗen anda waɗɗiɗi hajju ɗin anda yiɗaɗi ɗin ettoɗa kadi renaɗi hara yebaali ɗi ko woni wona touriste yagal wonɗa yahude ko rewol Allah subhanahu wa ta'ala أيها الحجاج إليكم هذه الوصايا الموجزة المجامعة أولا الأصل الذي تنبني عليه سائر العبادات ألا وهو توحيد الله سبحانه وإفراده بالعبادة دون سواه فأعظم مقاصد الحج تحقيق التوحيد لله والبعد عن الإشراك به يقول سبحانه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا فلا يجوز أن يلجأ العباد في قضاء حوائجهم وتفريج كرباتهم وشفاء مرضاهم إلا إلى الله وحده أن يهو حج haray no yeeso maɗo wasiyeji ɗi tawata hiɗa hana wasiyede hiɗa hanidi kadi jaɓude hiɗa hanidi kadi gollitirde siɗa faala heɓude hajju mo faalaɗa on so tawi ɗon ko yahugol tunnani a yeehi faalaɗa acca ɗum saraɗa ngalawma yaha honɗum woni ɗiɗo wasiyeji raɓɓinɗinaɗi ɗi tawata no mofti piiji ɗin fof ara no majji on taw ko oɗo lasli nde ɗo daƴƴere nde tawata ko e hoore mayre woni ko mahi dewe ɗin fuu honɗum woni ɗum wotinɗingol Allah subhanahu wa ta'ala a yahowo hajju ko ma jaɓa taw wona neɗɗo wotinɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi'ugol Allah ko gooto ka hunduko ma wiigol Allah ko gooto ka zati makko tawa ka haqqeji makko a waɗama gooto ko fenande wonɗa sa jaɓi Allah ko gooto jaɓu kadi jonnitamo haqqeji makko ɗin kanko tun ta ƴettu haqqeji Allah ɗin jonna goɗɗo gom wona Allah ko waɗi sa ƴetti haqqeji Allah ɗin a jonni goɗɗo woni jinna woni malaika woni neɗɗo woni honɗu nde a jonni ɗum o wona Allah haray a fotodiri on ɗon e Allah idan haray a yeebi dewal maɗa ngal haray ko attorta kon taw ko etagol wotindina Allah subhanahu wa ta'ala waɗamo bajjo hara kafidalo mo goɗɗo ngo sabu ko ɓuri mawnude ko hajju on ɗaɓɓi kon taw ko wotindingol Allah subhanahu wa ta'ala woɗɗito e seytangol Allah subhanahu wa ta'ala humpiti en ɗum o wi Muhammad jantano mofte maɗa ɗen wa iz bawwa'na li ibrahima makana al bayt jantano mofte maɗa ɗen tumande men préparano ibrahima nokku suudu ndun ɓay min moƴƴini suudu ndun min hollima ko watta ɗum waɗi ha gasi mi wimo Allah tushriku bi shay'a go'o on noon taw wata a kafido en hay fus ndaren an oɗo neɗɗo yaɗo hajj konngol ngol attotoɗa wolde ngol si a naati ka hajju ko honɗum sa yehi a lootike a waɗi ihram ma on a watti ka deneji ɗin konngol maral ngol ko honɗum ko labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika lak idan sa woli ngol ɗo konngol tawi ko aksu muɗum wonɗa e waɗoyde penale ɗen fof no ɓuri hulɓinade ko a immade yoɓa paasi yaha ha makka fenana Allah ka yeeso hoore makka ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o ɗaɓɓirma taw ɗo ya a naatu ka hajju ma ɗo ya hewto e makka taw hiɗa ewnade yeeso yimɓe ɓen fof Allah maraka fiɗiɗo a noddata goɗɗo goo ko wona Allah a hirsanta goɗɗo goo ko wona Allah a takkanta goɗɗo goo ko wona Allah a sujjanta goɗɗo goo ko wona Allah
a barkinorta goɗɗungo kona Allah a laɓɓirta addugol nafa kona Allah a laɓɓirta pottingol lora kona Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wona ƴodde ahdi ga on kadi wonɗa waɗode ɗon idan ngol ɗo konngol ko ma gooƴinagol wata yahu wiya Allah labbayk allahumma labbayk tawa hiɗa hoofi kaydi hoy ka jiifaji ma hiɗa hoofi kaydi hoy ka sakuji ma tawata ko inɗe jinna noddoyta ton ko waɗi no woodi yimɓe wonɓe jamfade mofte ɓen wonɓe jamfade tagore nden fokkita makka ɓe innema ko hajju wonɗa yahude na laɓɓugol diina hajju koye honɗo jeeya sa fokkiti makka goɗɗe sowndigama wona diina laɓɓoyta makka ko hajju wonɗa yaade kanelaɗo jibina ɗon ka wahay on tippi ɗon ka qur'ana woni ɗon ka aduna on fof fota rewa Allah ɗon goɗɗima na diina laɓɓoyta ɗon sa waɗi o jom hakkille an harena jom hakkille idan ngol ɗo konngol aranu ɗum taw ko wata kafidu Allah subhanahu wa ta'ala wata yahu ha hewta makka toroɗa jinna yo walle ma nodda malaika yo walle ma nodda annabaɓe yo walle ma nodda waliyaɓe yo walle acca Allah subhanahu wa ta'ala sa waɗi ɗum haray a perdi ko waɗi perdi ɗum fof ko ɓuri hulɓinade ko perduɗo fewn ko fof heɓata ɗon idan aranum ɗum e wasiyeji ko wasiɗaɗa kon koya ƴettu ande maɗa nden ɗaɓɓugol cellal maɗa ngal ɗaɓɓugol ittugol ande maɗa nden haajuji maɗa ɗin hara toraki ɗi goɗɗo goo si wona Allah subhanahu wa ta'ala sa yahi a torike toon goɗɗum ngo ko wona Allah andu haray a perdini hoore maɗa ko waɗi mo sirkani Allah o mara golle subhanahu wa ta'ala wi innahu man yusrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar ande do awa kala sirkanɗo Allah haray ruttorde makko nden ko yiite aljanna no harmanimo few hayso tawi wona ka hajju waɗɗa ɗum hayso naka nder julde waɗɗa ɗum wona noon fi sa yahi ha ka hurum ka Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri mawninde ɗon ka o noddi jiyaɓe makko ɗo yahu tuba laɓɓino ɗon tawa an ko ɗo yahata fenana Allah subhanahu wa ta'ala ewnoɗa ka hunduko ma ko a wattaka kuuɗe ma gunɗo idan ƴettan Allah ahadi ko ko wonnoɗa e sirku si a anda ko honɗum wiyete sirku lando ko honɗum wonte sirku ko wanno woodi yimɓe jofoɓe innaɓe sirku ko ɓawo ɗo woduno ko rewgol sanamu naam sirku ko rewgol sanamu ko honɗum woni sanamu rewano ɗum tigi rewoɓe sanamu ɓen ko honɗum wiɓe rewdi sanamuji ɗin ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila llahi zulfa min rewirali ɓe sinayoɓe ɓatti men ka Allah goto rewali sanamuri mo waɗi ɗum ko Allah rewoɓe sanamu ɓen fof no andi sanamu wona Allah ko sanamu ko ɓattina ɗum e Allah ɓe waɗi koko tefanoɓe ka Allah idan an kadi siɗa mari goɗɗo mo humiɗa e mum mo tawata ko waɗɗa tefanoma ka Allah watta yila an mo sanama kon gotum siɗa mari kabru mo yahata rewoyataroɗa Allah an e o kon gotum idan eto andata ko honɗum woni sirku Allah haɗata sirku kambana sirku woɓɓe tawa sirku andaka wi a anda wawata wonde zina no anda riba no anda beere no anda sirku kan ala andaka ɗum ko fenade noon wi a anda sirku aqulu qawli hada wastaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عباد الله الوصية الثانية الإخلاص لله تعالى فلا رياء ولا سمع ولا انصراف عن الله إلى غيره ثالثا تحقيق المتابعة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما أمر الله ولزوم سنته عليه الصلاة والسلام وهو القائل فيما رواه مسلم خذوا عني مناسككم رابعا تقوى الله عز وجل والعمل بطاعته والحرص على الازدلاف إليه بالعمل الصالح لا سيما عند اجتماع شرف الزمان والمكان وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يتي الله سبحانه وتعالى كانكتم وكانكو هاني يتيده تنترو موجولا نلا صلى الله عليه وسلم أو نلا متوتا e waɗata moƴƴere hon ko kum fanɗi wo si wona ko kanko woni sabu muɗum homo mari hen tono kala ko waɗɗa e moƴƴere hon ko kum fanɗi wo ko kum fanɗi andu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no mari toon nafa ɓe mari toon tono fi holɗum ko kamɓe noddi faade mum ɗen toro Allah juule nelaɗo e ɓengude maɓɓe nden e sahaba maɓɓe jeeyaɓe Allah haray an oɗo hajji yankojo wasiye ɗimmo on ɓaawo wootin ɗingol Allah subhanahu wa ta'ala ngol wasiye ɗimmo mo wasiyeɗa on koya laɓɓinan Allah so a falama yaade hajju a desidi yahugol ngol dartu hoore ma taw ko honɗum ŋaañuma ka ɓernde ha wiiɗa hikka mi hajjoye ko waɗi ko ɗum Allah narata wona yahanmi nde ko honɗum naɓuma fi honɗum yahanmi ko ɓay a noddama alhajji en ha joni a hersi notagol nden inde amarande joni a yahu itta kan hersa ɗon ko ɗum wonma naɓude ko ɗum marɗa nder
ko ɓay goleɓe ma ɓen fof hajjo yanga hajjal no hirsane ma wongol ɗo aɗa mari feere goleɓe ma fof hajji hajjal ko ɗum naɓuma ko ɗum marɗa nder ko fi teddungal ko hajji yankojo mari kon ko ɗum mumma naɓude ko ɗum marɗa ko makiti ma kali a rewi reweteɗen fof ala e martude joni a yahdu toroɗa Allah fiya ɗum ɗon kali to ko ɗum naɓuma ko ɗum marɗa to idan Allah ko darata ko fokkintimma ko huɗum naɓuma ka ko ɓay Allah no farli hajju e hoore maɗa sa waɗali ɗum nankirote yawmal qiyama sa waɗi ɗum o weltatama ko ɗum ma naɓude so ko ɗum kadi waɗɗa ko ɗum wonɗa tan idan ma dara jotto yara hoore ma moƴƴo taw an tun e hoore ma ko holɗum fokkintinimmi majju ko waɗi yahoɓe no ɗuuɗi kono ko fokkintini yahoɓen kono serti dar ko humma naɓude fi hunde wonɗa yahande idan yo taw ko fi Allah wonma e naɓude ko wonɗa yahande ko ɓay ko farilla e hoore maɗa ko wonɗa e yahande ko par ce que sa yahali Allah nangete ko wonɗa yahande ko par ce que sa yahi Allah weltantoma so tawi ko ɗum ɗo ko hajji wonɗa yaade amma siko goɗɗum goo min nari a yiltode kono sans anniye maɗa ɗen nelaɗo sallallah sallam maki innamal amalu binniyat golleji ɗin ko anniye ɗen dartirte ko immimma ha waɗɗa kon ko ɗum Allah darata idan wona yiingo wona nani wona accugol Allah yaha faade goɗɗum ngo harano jeeya e ko neɗɗo hajjo on hani rentade kon ɗiɗo wata a waɗir hajju ma ngu yiingo wata waɗir hajju ma ngu fiyo nani kaari kadi hajji ngal ɓen ɗon ngal kadi ɓe barki awa on ɗon kadi ɓen ɗon huɓe hajji joni ko ɗum woma naɓude fingal teddungal ngol konngol ɗon ma naɓude amarata ngol idan wata a waɗir ɗum yiingo wata a yahu wongol ton ñande wo ñande da noddudal hon hande meɗen nokkel kaari hande kadi meɗen nokkel kaari ko humpitagol ɓe ngure ma noddu kono yiyatagol yimɓe ko joppuɗa ñande o mantor ɗum Allah ko ɓerde ma nde woni darde ko wonɗa wolde ɗum ko fi hon ɗum watta lay ɗum idan wasiya tammi on ko hon ɗum ko gongingol jokkugol nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam sa yahi a jongi Madina a wangi ke ɗon ha aronke a yehi makka a jindi ɗon ha aronke a yehi ka hete ton fuu tawi wona nelaɗo ñentinɗa na ko nelaɗo waɗno ko waɗɗa nano ɓe waɗno no waruɗa ma na nde ɓe waɗi nde waɗɗa ko meɗa wonɗa yangade dewe ɗen no mari sa'i hiɗe mari sifa sa jen dewal ɗum ɗon hi ko dewal no yamira kono no woɗi fof no yamira no woɗi no yamirira kadi yo waɗe wona yagol tun jumpa no faalira o idan haray an oɗo neɗɗo yahowo hajju no jeeya e ko wasiyaɗa kon eto ñentina nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam e golleji hajju ɗin nelaɗo ma kanno sahabaɓe maɓɓe ɓen hudu anni manasikakum ƴette e an ñembelan golleji dewe mon ɗin kala ko watton ka hajju woni wangagol woni honɗum de kala ko watto nder ga ndaare no min woni warrude ni warɗon joni noon nelaɗo ala yeeso ma kono bindiɗi no waali yeeso maɗa hunde ko nelaɗo wanno e hajju accaka no wiccinano winda idan eto anda ko honno nelaɗo sa sallam warra no warrano si a jokki yimɓe tun wiyayɓe ɗum ɗo kadi no waɗe ɗo ɗum ɗo kadi no waɗe ɗo wata tewto ko yimɓe wolata kala no wiɗoma ta tewto ko yimɓe wolata ando falama trompude koko yimɓe wolata tewtete ɓana jinna yewtata idan dewe hajju ɗen ɗe fof majje hiɗe windi gotum gotum farilla mum no windi sunna mum no windi yiɗaɗi mum no windi neydiji mum no windi eto anda ɗi ɗo ya ɓurɗe ɗo wata wuuri nder gurdam maɗa ko nde wotere petti yahata hajju ɗum kadi tawa hitande ndin fof ko nde wotere yahata jooɗoɗa ha hitande nde lanna ha fokkita tawa ka hewta o giddi ko wawanma ko wiggoma ɗo wiyete nokkel kaari ha ɗo o wawi ko honɗum watte ɗo ko honno warrete o wata jokkudema ɗum fof kankadi mo arde rewgol Allah sinna o jofojo bal hay so wi o tindinta o wawata e nder yimɓe temeɗɗe daragol mo innamo kel ko ɗum ɗo watta honi warrata na ɗon janggoyte ko ya janggo si yaha idan ko hani so neɗɗo ardiɗo ma on ton hikkiɗo yeeso ma on so wi awa ko nokkel kaari wonɗen ɗo hara ɗandi ko ɗum ɗo watte ɗum ko waɗi ko jannguɗa o ko jannguɗa ɗo a wawata yaade a nokkel anda hi ko nokkel kaari ni sinno hara panoje ɗe wonɗa darde hay ɗum a trompote kono noon so tawi a innama ko ɗo ko nokkel kaari ni hara ɗandi ko watte ɗo ko gasi idan ñentingol nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo ko ɗaɓɓa ɗum ko hajju ton so a golli golleji tawi nanenaɗo ñentinɗa a yahi a golli bidi a ɗon haray koyo Allah faabon so a waɗi bidi a ɗo a yehi haka nelaɗo nelaɗon kadi waɗi bidi a an gonɗum setta bidi a e to bete awa toon sa hewti toon golla ko hani ko no jeeya e ko wasiyetaɗa kon an oɗo yahowo hajju wasiyanayi ɓon honɗum hulgol Allah subhanahu wa ta'ala naam ko kulol Allah naɓuma
kono ngol ɗo kulol Allah ko ya a duumodu e maggol ko ya wondu e maggol ko ya etongol rima ñiiɓa e dewal Allah ngal ɗaɓɓa ɓattagol Allah subhanahu wa ta'ala ɓattora Allah golleji moƴƴi wata a immo yaha ha hewta Makka ko lewru woturu pette marɗa toon a anda sa yaltino herota toon ha maya haɗa ko yahugol e kafe ho jooɗo yahugol waalo e cuuɗi yahugol jooɗo ño a yimɓe tawa ko ɗum ha hande jokkuɗa terto jama terto ittagol wula yaltu yer ñamugol yaha rewa Allah subhanahu wa ta'ala wata yahu e wangogol nder sarde nar sarde laba ko naɗu naɓuma wonna darugol makitiji naɓuma ko rewgol Allah naɓuma isan jokkudewal Allah ko yaɗa fi muɗum kon ay nakata ɗaɓɓo haaju ma ka yaasi kono wata ɗum haaju ma on fof ka yaasi tawa hay ka juulirde woɓɓe no toon hay yahugol ka julde julgol maɓɓe tujiri hay ɓe aani ka cuuɗi maɓɓe juulata goɗɗo yaha ha makkata ko suudu makko juulata itan siga oɗo neɗɗo haray kulol Allah ngol no manque makko so yehi ha hewti ɗon so tawi yaha yilto no ɗuuɗi no woɗɗi retatama ka juulirde joɗo ka juulirde yalta ñama nafta yiltuɗa ɗon joɗɗa toon bimbe kike jemma ñalon terto suudu lamata suudu ka walla sarti a waloto gida tan kadi a waali sarti kadi a waloto isan ndu lewruɗo ta yeho walla ko e danko e cuuɗe wowlugol wonu ka suudu Allah rewa Allah ko ɗum ɗokma tentini noon fewdo oɗo saayi ka tawata pigi no tummoñirɗe wala tummoñirɗe saayi on ko saayi tedduɗo nokkure nden ko nokkure teddude ɗiɗo tummodiri etto fewno ɗo hittina fi Allah subhanahu wa ta'ala weltanoma ko waɗi sa eji haaɓi wela Allah on hara yeeɗi to wasiye jawabo on istisharu azamati hadhihi alfarida فهي ليست رحلة برية ولا نزهة غلبية ولا تفعل تقليد ولا عادة ولا محاكاة لأحد andugol su'ugol mawnugol ngal dewal ɗo ko waɗi ko ngal ɗo Allah hombiri tugal islam ɗen joni nde wiɗa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah a woni julɗo ñinna julde itta zakka hawra sumaye ko ngal ɗo timmini idan su'ugol ma mawnugol ngal dewal ɗo ɗum kadi ko ɗaɓɓa ɗum ko waɗi ɗum ɗo na voyage ni tu yahugol jindoya na touriste yagal ni ko dewal yahuɗa wona ya konto hoorema yaɗo yaadu o yaadu na ndaaro falo yahuɗa ko rewgol Allah subhanahu wa ta'ala immaniɗa yahuɗa idan ko ya mawnin ɗum ɗum waɗatake e ñembi tun wattake aada wona kadi nandinitagol e goɗɗo go wasiye jeega bo on istisharu makanati hadha albayt al atiq wa qadasati hadhihi albiqa' almubaraka waɗugol ma ka hakkil ma ka fondo ma o nokku momi woni e mun ɗo fewno ɗo adna on fuu ko ɗo ɓuri moƴƴude adna on fuu ko ɗo ɓuri jogade barke adna on fuu ko ɗo ɓuri teddude idan so a waɗi ɗum ka hakkil ma a wattana yila kono so a konti ko Madina marché ɗo wonɗa eɗa Makka a konta ko nokku tedduɗo wonɗa ala no wakkilora waggol dewal idan su'ugol ma ka fondo ma andugol ma ka nder ɓernde ma nde nokkure ko nokkure mawde ni adna on fof ko ɗo ɓuri mawnude idan ɗum wattide mawnina nokku on ittugol bote on nokku ɗon yaha jooɗagol jala wola awamuji jokka haajuji goɗɗi go acca dewal ngal no jeeya ittugol bote e nokkure nde Allah subhanahu wa ta'ala wi man yu'azzim sha'air allahi fa inna dhalika min taqwa alqulub mo mawnini mandeji dewe Allah ɗin ɗum no jeeya e ko holli neɗɗon ko hulowo Allah idan won mawninowo nde nokkure mawni nokkure nde hara wana mawningol rewgol nokku on mawningol rewgol Allah e nokku on ɓay no woodi yahoɓe kadi mawna nokku on harawama no woodi yahoɓe haɓɓe to o bagi waɗa ɗo ko suudu Kaaba ɗon on ɗon sa a memimo hara lan ni ko bagi moƴƴinaɗo noon na hay hunde noon wona ɗum woni Allah ɗo Seydina Omar radiyallahu anhu o laɓɓinanno mofte ɗen o nangi hajarul aswad o lunnide o wi hayre ko a hayregoy sinano tawde mi yinelano no ɓuutoma e ɓultanokoma idan an kadi ko ya wa'u ni ndi maadi ko maadi ndu suudu ko suudu wona ɗum ko ma'na wonɗo nder ton on wona maadi on koko heɓoto ton kon moƴƴere ko wona wolede kon wona maadi ndi wona wolede fimum ɗum ko yimɓe moƴƴini ɗum ko moƴƴere ko woni nokku ɗum yirta ɗum gite maɗe idan mawningol nde ɗo nokkure no jeeya ko ɗaɓɓiraɗa an yaɗo hajju saabi an الاستدلال للحج بالعلم النافع والفقه في الأحكام والبشرة في معرفة الناس علما وعملا هبلنا قول حج جئي أن أوتو يهو حج هبلنا قول حج هندم غندل نفوال إفام قول نياو جي أوتو حج نوودي بيجي واتيدي تون نوودي دي ورطاكي لو يا يهودي هاوالا قول إنما دون دو واتاكي أندو دو واتاكي دو يا يادي ɗo yayaade goɗɗe ma ko ɗum ɗo ma waɗe anndu ɗum watta si yaha ɗum moƴƴamma
idan eto heɓa gandal siko balɗe sappo pati ƴettuɗa ɗo hajju fokkitede desida ɗe balɗe sappo ɗo hunde mi wattasina janngol fi hajju hay sa hajju wawali bindi ɗin kono a wandira mana on ko yurɗa hoore o idan accitu tamma on ɗe balɗe ɗo a yahowo hajju janga fi hajju maɗa on janga kadi e neɗɗo anduɗo kon wiyete hajju harana wolanomo beleɗe muɗum ɗen na neɗɗo ma tawata kala ka jooɗi kala ka yewtata ko kampanta ko tawi no jeeya e ko ɓuri hulɓinade goɗɗo wiye jokku deftere Allah ne sunna nelaɗo on goɗɗo ina tigi tigi mo tawi tawa kon kadi jokkatake ha donc aɗuna tawa andi an tiga saboti ko tawɗa ko so wonani goɗɗo wi jokken deftere Allah nde e sunna nelaɗo on tawi ko tawɗa kon kadi ko jokkete a ko tawɗa ko wona sunna na deftere Allah sunna nelaɗo a semidiriɗi bete wi amen ko ɗum men tawi aha ɗon hay citta ɗum ɗon idan sa semidiriɗi haɗa wi probléme haɗa ko ya artu ka laawol idan eto heɓa gandal e andugol ñaawoje ɗeɗo dewe anda ko honɗum woni farilla ton on farilla sa waɗanima haɗa hajju ma ngum boni ko honɗum woni sunna ton so tawi a waɗa ɗum ɗon gasa bonnantama hay fus honɗum woni needi ton ɗum ɗo eto semidira ɗum ɗo a immuɗen ɗo yaha yoɓa mbuuɗi maɗa ɗin fof yaha yangoɗa bonna tan ma on wona ga wona ton wasiye joytataɓo sakkitoro on ko woɗɗitagol geddi ɗin ta yahu ha ton wona yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala geddi noon no ɗuuɗi yahugol yurno awraji yimɓe ɓen ko geddi ko ya hippugide maɗen e awraji yimɓe ɓen ɗo ko nokku mo ɓe ha itta coñci mu ñowaɗi wallina to watto wude woɓɓe wata haddade ka jooɗi on accirini hoore mum idan ko ya hippugite maɗen e awraji yimɓe ɓen ha goɗɗo wirti yesma na yandarno daratake darugol awra neɗɗo no harum ɗum ko geddi no jeeya e geddi ɗin yahugol ton waɗa mojo bo jooɗo woola yimɓe ɓen ɗum ko geddi noon no jeeya e geddi ɗin yahugol wujja yimɓe ɓen ɓay no woodi waɗoɓe ɗum buysi naati lootagol e hurgo tawi sentirol goɗɗo mbuuɗi no nder to ɓe hoccingol ngol yitatake aduna anɗo ko waɗɗa kono ɓuri hulɓinade fof goɗɗo ƴetta dépense muɗum wallina naata lootagol hocca kun ɗon mara suuɗa inna yiyaali yeyni ha ronke a yaaɗo hajjugol a waɗi ko hulɓini wujjugol ngol no harmi tentini ko a wujjuɗa ɗon kadi ko lorruɗa yaaɗo hajju on kon a bonnimo dépense on kadi ala no wurira idan ɗum ɗon kadi wattaki kala ko wiyete kon geddi yo neɗɗo woɗɗito ton hata ko jiɗali wadde تاسعا وأخيرا التحلي بالأخلاق الإسلامية العالية والآداب الشرعية جينا يا أون سكترون كويا عتو هبا جيكو ونا نتو ياجو لبرد أنكت تباسي قطو تبيما ما بنيك ما أن أواوي مؤياد مكو هلا كو أجولو ونا ويقول إيه كله دي دماجي أما يدعوه كله أنكو هون selu yennugol yimɓe ɓen selu aybingol yimɓe ɓen yimɓe ɓen ko fotti ɗon kon fof ko julɓe ɓe fof ɓe mari haqqe e hoore maɗa no harmanma lordugol kadi julɓe ɓen yahugol dara tawa pellet ɗo simi woni ɗo mi tampina inna ko ɗo wonta joɗagol ko hoore laawol inna immata ko ɗo ɓittina yimɓe ɓen mairie fus idan ko ya a rento heɓa jikku hara a lorrirali yimɓe ɓe fottuɗa toon ɓen konnguɗi ma bonɗi ɗin a lorrirali ma kuuɗe maɓɓe ɗen kuuɗe lorrirali ɓe kuuɗe maɗa ɗe bonɗe ɗen rentoɗa e yimɓe ɓen hara a bonaki e maɓɓe hay ko ɓuri fanɗude etoɗa kadi koɓe boni e ma kon anda ɓe immanaki ɓe falju muñoɗaɓe ko waɗi ka million ji yimɓe fotti si tawina jikku wawata wandude jama idan aray an neɗɗo yaho hajju on ɗum ɗo no hananma wattagolila e muɗum hara wona yahugol tu wi'a a yeehi eto anda dina ma kan ɗo e abusde ɗo ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لاوليائك عدوا لاعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بأداوتك من خالفك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من غشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا
ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا بقضائها ويسرتها برحمتك يا الراحمين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.